ahye tina next phone ye fla ye nya enko ntina adwuma yefo ne bi neme to obi ehu me a ene boy ba ku fie krom e wo nto ohu me pe no pa ba bi faaye obi e adwane nto wo mpese wo ba kira me se eye no kwa so ka hu bi so obi so obi oso no de okoye a tu tama wo yiyi nyimpa ne bia ye we te brothers na me ho nam no wo so yenko fie na ade chia e de ala de be se mbete ye kofi nti ye kofi na sa tama no sam na njem no wa frɛ bla ba ko se wanya adwuma bi nti ombra no mbeye no wa kla te ne bla na eba no no so te no e kwan so se yesi nti ne bla na de on ne obusonya one na dan fofo ba kan ho a ono ko moche ne nti wo ko moche 3 okwae no waso wonkwa ha sada na ye tama nyimpa bebre ya hwehwe ya obi ahwehwe ne de hye no ho nyimpa nti ono kokolubu wanya wan hu no wo ko 37 wo ko no wo ko to no ze oda ho meba eno so ukru no ye adwuma be aye adwuma gwa ho filling station ho go baby a janitor no ho na no ye adwuma na oye de oye grisa we etiefo mini ye mama Joyce okran twetwe nkomo na se mo beka ya June 3 arawuse mesi 10 years ago e was cycle ebra ebepie mu se eja atogo filling station e wo ho no ama eja na pai ama topaye obi be se chen topaye ama atretre ama fedie ewurawura emiamia manipa no omonam cycle adesuafo nipa bebre wo madie mia ehun nkoma na yedi na ye maame ye ne twetwe nkoma na ni kunu eka ho ni kunu ka wo mu efri mu no eti ye ne twetwe nkoma se de be ya wo betimi a kire de to no de si ye ene wo chem se go filling station ho no ana se ni kunu de na otuamu pe ho no ana na wo ye adwuma eti wo se sada no friend no friend be emprenu last one say rade jeme nti ono de ni kunu no wanyane ti eni dimti na ehun story no ena yegusu a yedi hu nkomo na sade yesi ye na esu Ghana yedi awreho no na yaka ho asem Joyce mami sai emra wo subiem enti omo ko hu kunu ewo 37 meboa okay ye ko hu no 37 na wa ye te sade yi ko hu 37 no Sompa 106.5 ma wokoye no ese ono de no hu bloye wono ko e ba na obobo abusafa amene no se no hu no e bloye na ne ha ne fruma no eno no so no hye no wamwa se de fighting a raging fire asa ututu bibi victims all at the same time. Nede no mu say yo no nenem nankasa de ayewe okay say do baby na aye te say kwa ha ye kwa ha kwa ye pese ye say no me ko hobby okay ko hobby edu ho no me for so ya te say ye hwehwehwe ahoko ni we ni bi wan ho ewu no ye hwehwe ye de hye ne ade ti me ko hu bi so mentu ne nti me pie okay ba wo hu no mami koma chikakra ukunu one no eware emfie be 2005 and I'm worried it's now 2005 no ye mhande wo January 28 okay 2008 timu worry di say answer no film there nti mo worry do 10 years Because I know 2015 na 2015 in a year. It is 20 also more worry 2008 and that's 8 years. Yeah, that's 8 years. And that's 8 years. And that's 8 years. One in a way. Me no. A man answer mema. Oh, Sabre no man fie say because na is oba no 9 years. Na be man no 5 years.
Se be man do no we ho hwe onim hwe esi ana manfo akeka ntino na wate se ne se de se 10 years ni de se de o manyini oh why papa kola oh ono be man se we 15 years wow ba no so nya 19 wow ya be bo muso na ebra finally because they was kid as no mudi siesie o omo pese obehu ebra finally omo ma hu se wukura wu no na ka de si wo cycle no ho no say na ye wo izo officer sa na wuyem ehhehwe te se eja hey na ye te so oyimpa na eba omba ntino te se bia wo pon no nka de ye we nse bia 5 o'clock to 6 no I saw oyimpa na ibie dan onu so embie wo hwe kwan so se obeba se obi ba ka cho se mehia no wa ha ana se mkoto no so gina ha sei eba esa na eyo na wuyem hyehyew wo hwe nkwala nanima uhu de chese uhu de basa uhu de obaka cha nkwala nti mama me betena me nchen sade ndemu ne ade tena me nchen madam fufu busafo bebre bembeme eso still no wuyem me say me kendo menu national pokura no mdugu menu kura I say nsuo officer mentehwe ase woni pedia no asensene me pesa me ya de bia nka metumi ada me ntumi nda me da I so yimpa ne ben I so yimpa ne ba I so ohun sa me na kasa kasa na esi ye ntino na ne bibia agina mene so yeah agina mene so ntino na me hu bi so da na meti obi so obi no kuna wu a we say enso kra ye dan no so sa no we so we ye na we so sa e bi to me na me hu say yes say na ti ta sabrin wa 32 shedin no me say na me akwala kitikiti me ma me kura wo ses e bi nto ne ye na me akwala mbobo me bla wa kra aye tina fanya fi de ba na say na problem say ebeto mentino me betena se ne yakusi abran chese me dwe ma ye ma adwene bebre ba wutiri ye bebre kwala ne dam tumi sole tena mpa so hwe won sei tade ba chin we baby seska na me o wi mu me sika na 20 cities 20 cities so na eja asen enti hwan na aba mama foforo ana me hwehwe ne bag mu ana me hwehwe no mpobom enti ma hwehwe no mpobom na yen coins ebi o ma ba kan 30 cities ba hwehwe ne bag mu yen 20 asam ba kra ni e ba sa na ma me bi wo ho so emwa nkakra efie eba na ade enti me ba no kwanka ba this time e san ko wie school eso enu enti no e delay kakra e che ko school kro ntume so no ne be ne papa keto ne de no say that okay wo so enti no no ntehwe enti ohun se wo ye bibi class wo the birthday onu ze mo ye onu di ze birthday ye di 1 week cause ye the birthday ne papa di ne birthday ngbola pa de ti no mo ye innocent no ba ne de e kan no because no ben ne papa enti no de obi abaka se bibi atu no ho yimpa bi no enye easy wo ye mo no aduane untumi ndidi untumi no musuo wodi ane se so wan show ho so a ahwe wo bewie no na wabo nyimpa bebre beye se de abeba wutiri ma esa wo ka no wo wan se waka esa wo ka na wo jese wo mete wo mete wo dere wo do sa ajuted na still as wo feel sa de no eti no you felt it yeah adana hame edu ho ansan yesi mo fesa am say ebiem date yasin aso by this time na ye kasa by this time ye say enti ye bo na dwe na pam say kai that time no impene de film atifo ye de ye ma me Joyce Okran ne kunu ano ye dwuma go filling station seki ho no a omo free mo no no ka wo ye de ne picture to ho abrantie kama pa we ye bra na mo ware no ho yeah Ukunu ye nice guy oh say wo she
ɛdan de na ɛwɔ ni gida me hɛ sɛ de wo de ring na ɛkyira aw na de ka wo ya wo atiefo sɛ wo ba Facebook live na wo bɛ hwɛ mfonyina yɛ yi kyerɛ wo a yɛ ma me asɛm a wo ka wo su no wo bɛte ase o wo bɛte ase papa wo bɛte ase de ntia wo su emu ɔya o atiefo Mọ́borọ Asem de wutia Mọ́borọ Asem yɛ obi asɛm wampa emu ɔya ɔse eduru June 3 bia bɛhyɛ bra yɛ ne ho ade ehemfo nyine ne sɛ de osi gyina hɔ na bɛma tenten ayi ne kyɛn da ne kom na yire de kyerɛ sɛ yaware kyerɛ sɛ na just like that yɛsi disaster anasa to renchen bi esi wo cycle nipa no so woni na kasa ma numre no kra no ofre no say Awurade gimi o kyerɛ sɛ ɔte bibia wɔ na sum pa afei de ɛno ano no afei ukohu ukunu da 37 wahye na nim nko na ade hu sɛ ukunu na da hoi ifruma ne hu nyina aworo adeɛ bi wɔ asɛ wo achichi na wo tia ete yɛ nsɛntrofo yɛ bɔ asɛm ho dawuro yi ebi a wo ontia se na deɛ yɛ wo mkora sɛ da bia nso June 3 yɛ di hu nkɔmɔ da bia yɛ se yɛ kai ayi cycle disaster June 3 disaster wɔsi eduru saa da no a na aka no sɛ ebiem ɛnam sɛ na ɛyɛ national disaster nti nsɛntro we kura no asɛ Sompa kase ebo ye gina mu sɛ ya di ho nkɔmɔ eto si eduru ho bia na akai no nti Joyce eka wo nkodanka saa de no ye nhye fa no bie mo ho kay atwam afi ni 10 years when you feel say 42 do I need to no 32 years 10 years in the so 42 and no 32 years very young very young now we share the swag na sabre no na original ho yeah very young na obano odi kan na panyin obana eden wotimi a survival e bro no de onim se na secretary de no onim but no de onna oban ne papa na wo hu finally wo hu se ne papa na wu no no wo me ko de ne kama na danfo bi se de na adusua no nti ontena ne nchen kakra nti akwala ne tse no wo radio so se ofra ne papa na danfo se na ekoso na ne papa kwa adwuma na na bla ne se ne papa ankwa adwuma na o sa se me papa ankwa adwuma na ade ntina onfre na bla ne se o hwe sa je akwala na ya ontume nti onfa ne breme okay na ye bibia nwie nti o de ne breme no sa da na me ko man FM ti me bedu yi no wo de akwala na ba na me hu akwala ne de easy nti no e wa na ma me mo na me papa mo ka kire ho say eya amambla eda hɔ a yen fantifo no say ubi bifuma ye fra akwala no etena se ne diska ahya ne nsem ne ya kire ne say wo papa kwa adwuma say na esi na akwala no mu ne dudu no so kra ma no so ate yeah ema no ho mfa no na mesia besi na ye na aka ho no na ye din enti me ma me kro pie ye na aka me ne akwala no wodam na me so mapie na se ma na adan da we se nne Saturday o ma be fie tie Sompa me papa mbaye Sunday papa so danka Sunday Saturday de oba so amba Wednesday no ba Sunday a Saturday a Sunday e be kwa asoro yo na Sunday so asorfo so abaha e be chia na ma da na ekoso e ho me ja hodinam so
kwala no mu na say ela shamebo me kasma chiro mensu asma kachira mensu as amada na waye tuntum na wapoduku I'm so happy ala grandma ewu ana msedabi grandpa ewu msedabi as ana dia sam nesi am si hwensi odi ahyamobo me ka chiro ntino nya dia obesu ana wo bekekam wa Sompa FM sela Imandrella da kwa adwuma no wa But me feel there's an ato no. Wana na akwala no. Trash. Agwaye tu. Sami me sanka manko. Afi de me ne akwala na me fra ma me so mra say na ya akwala no. Ono ben na papa. Na me obonu so anaja. Na so tse no. Asem man ze da ewu. Ti da ka ho a me te say ye nansa no wo ho am say awrade fam papa crazy baby efi ho akola na nka emisa sasem ni bie ni ya diska ne share na sa ni ya so fam koto ye nyina ye tie sompa koto de no die ento no akola no bo me de yam enim wa na o chekere me wure my be why my baby why na fi da bucket one so no so ono so kan ho a freda no nto yogurt mleme freda oba nto kalpo mleme mama no okay na no asamba kra easy ade yem krank ye twum ke twum go said it. Okay, still na a dear reward, dear brown. Oh, Henry, Joyce, as immediate. Yeah, 10 cemetery by with the moya. And Colana dear no crowd, dear Cahoon. I quite not like catch it that is one to you go to Remy. Odi na wo be kan kire na be makola na koma to ne aje isumpo wo kan ne se wo hinire ta ba sa wo de ne be sha kire na wa kokron bo so wa to ma o mo da sa pe no na dwena efiso wa na ka fa ne papa shirt na wa she wa ka fa no mpoboa asam ba kra ni jesam sisa sa anya mani na ego ne bag na metu mu esu asade ohun yeah saya mano e wo ha aseda da pictures ni o no wo pictures people wo wa ka fa da picture ni o na asam na maje na ma pa ba bi de esi jese wo bibia no ho akotwe me na na ekasa me se tina me ka cha sa shamobo mensu shamobo no se mamate enro me fi isef edu fe pe so ma edu ho na ye teacher kra ka cha me se wo ame etiwo ekasa am so sa asema be ye why be ye ame bom na me wi school eso ina be twa me se shamobo se bra na me bra no enye kwa me wi school na wa baka mensa enka fa problem bi a Amen. Sompa. So what's it? And where the church every man. What of? And they say was school bay. Oh, Ebly, Presby, Santec. Okay. Or secondary school. Oh, sure, father. Oh, friend, but baby, a fee. Hey, more yo. I didn't know what teacher or Henry. I say what chili. Na benwa etoa obi kanza no waka sembi se first no so otisi obi kuna wu na nipa na isu bebre no se ana edi enkona wasua ba eto no se
Oza mera ho ama no na me ankasa nso mera ho. Oza me sen na me so me ne ben ne panti no. Ese kwan bi ono so wo yem se mfie mi ensem ana. Ya tra kakre. But we say no say enka woni ni kunu ne nko a enka refre no. Enka beba kakra. Because enkwada ne be mo ntino wa pass through a lot. Yeah. Se panyin ne fam mo ama ne re ho ya akora no so ye no. Catch your daddy say about on to calipom me friend so on to we yogurt me ne ade ne ntino. She has passed through a lot. And I believe say ne nyina mu no Erade wo ne pebi ma no. Nti e ne ba wa ba asem nim se wo mfiri ha se no monko no. Na re wo ne ni so ne nyina no e betwa wa ha se no mako. Ya re hosem. Me ka tie for say Mọ́borọ Asem me kura me tie me si me ne de ba ne de aka me pa. Mọ́borọ Asem ye obi asem ye ne ma me Joyce Okran awo shi no free bae May 3 no na ne kuru ka ho omo a mo be kai circle issue no eno ye di hu nkomo bebre na de to no be ma ja no nkoda mienu oba ba ko be ma ba ko keto no kura de 5 years usa na ai ko wi ase ene ni di de to no de ye no na utia na emu oya bebre ene kwa ofa so otibi board e ba panyina mane ene de course wo fie ho e ba sa na mami musa woni memeba woni nkra no so kakra bi but woni ukru na montem te se na musitie mo ye obi na motadi agro chese na modo ho asem te se yeah obi a ye difien okay ono fra me chewa na so my friend Osama Blade yeah mbo e din no eno na ade tira na o friend Osama Blade so many yedin na so ni yedin on so shabom Osama Blade eza wo ye chewa eno ono so Osama Blade so Osama Blade no sha caves o sha abom ti oh tidamu dife onza wo de me nana tena ye no ya nche ne yenyome oba no okay say 2005 oba move in 2006 nti no na ye free e de nkomo esra hwade ba mu so o wale dia e different wo trump na so e different na o wale na wo ba ko a wo hu hwe wo mienu miensa eho na wo hu nse wa wale enukre adwuma sei ye pa na ye ize ehwa bla no blob bransa ye nya bi adi na kakra no akonya bi a wosum ye tua ne ka na wa ye ba 9 years kan be obeko school said your open asem ya matoto ne ade akwala no du ba bi kra no asem be we me yan sho ya mana life insurance for 18 years o you know the Akosua oguson kakra edu ba bi no so ntumi bio am sad o say adwuma no emu ayede me ade na ode na for aseba akobata ye nche na ode no yes or nurse of pain ade no sa wa o no ni mu nua no masam we do go so no de problem ye ni ho muti odom problem ye for bisa wa do wala e dia la bufu baba o baka che wa o ha adwe o so Akosua Blade o so jade je wo ya ne kakra na mu Sompa tu ka ka sa tna wadi no mi o shum bebre na shum mi sei nti se Erade wo so ba be fi ne na ne na gya ho akwaye ho na mba ako na mbre no dura wo be yi ba ako wo gya ba ako nti sa abre no ina wo hwe mi die na aka mi Erade wo yimse metuma asoa na odi ahyem te Erade boa me ntumi hwe nkwale amame asema mtume kan ya no pompai wo rescuing flood ena me hwe nso nyame ayade ya mai bi odi wa bedru wa ya de pa pompai bona wo boy no nyame ati because say we show be ya ko school they say keto no so oyi
It's also next year no virtual BC. Virtual BC. Several others from two. unaccounted. Firefighters Ebra who say fighting we so ko share say the no crucity e wo share say the na ne honam asi aworo no ana e hono de wan hu e wo say wo share bema Every time me black tough time managing what has now become a na major ye call disaster 37 in the yeah country. Close yes to yeah 50 life people burnt to death. death insurance Several Okay. others unaccounted. edu baby no yes yeah Firefighters worked much lo kwa nyan kwa Sompa FM. fighting a raging fire and Yankwaji rescuing flood statement victims wo all at the same Yeah, time. Fembla ni ade. Firefighters and personnel from the National Disaster aye no Management ehun tutu na time had bi a aye tough na time yie managing ebra ye deda no no what has sabra na now ye wo become a say major disaster in the the dana country. samna Close to overcame 50 people. and the dada there you mayo mama kwa some serious who say ya deda na da efuna da kamuno na no mpo de wode ne ba bedu kro no mu a be say here do baby o say ya mambra na ya walwa wo ba na obeye bibia fa aye no okay nti ebusanfo ne jai maame na eja look say epa na aban mu okay aban boa eboa mu wo gwe ho okay ye de ye bibia na ye yie ni fi ha ye de no ko ye odu hot through crock okay live man me papa ne baba akobọ ban odi anim ye du kro no so a mentam kase o ye si hey wan hwe body ne ye wo mocher hey na say asem we na say body na say nti wo ye oba abone hey na me say wo mo kran fa ko mocher da okoyi nu ya twe nu kuma no na de mudi ne ja no na mo ma ne sika ka ho say every week bia no onkwahwe no no so nya no wai ono na mo wasema mo bisa no enti enam so ma decoration ayeye yo aye de badeda no ye bibia no otutu igu ye hey ekwesi e ba ma no da ye de no bedu ye We na- dwale no ya nya ne hwe ndwale no etu ye dwale na enye yi e betete to mu kosie ne saa na 3 o'clock a wode no bedu wana ene mu kosie ne ai ene ye bo wo sobo se wa ma emu na sei adaka egrade ho nyama nyina ko woje ya ja hwehwe e kan ho ye du kokro no so wo baje ye ofa adaka ne san de egrade ne bren back sa adan won da nti yan fa egrade no ko yesa amamblom papa se amamblom no mo je sa nyama nyina so mo fa nko se me na man ko hwa no wo mocher ma say nti no wode ne ba ya Sompa FM. no wada yesi no August 7th August okay yesi no owo June yesi no August yeah June no and July twe ma den tina chesa na nkrafo no we na do nti 1 week no yentume end yeah sa nti banon tama edi wie so no na kro no so we yi 3 months okay for 2 months tiche say ye twen ne ye de ka obi de ho na yakoye akoye ti ye sanka ebesie no wa ha ye ba ideda no wa na ye de na akọ no krom so wampene na ye koye bibia wo oh okay die etu wo fa wukunu a wokọ adwuma se do sipa ne ba panyina asem o pene mansem mo ware ye na afi ne monya be 8 years eni gia na mo de tie odo ana mo de tie na wote se June 3 disaster biasi ekowi ase wukunu ka ho wa frim amwara hudie wo bo obama ne kura den na edin na enu achi mama mu no so di ko ne kuroma kwa akosie na wo ba kunani ya bebo wo sobo se wan hwefunu ni ye eti ebeduru ye kura ye nware no enu anse ekosie ne tam afunu ni beduru ye no a wo hwe ne ma wo famu be 10 years ni a ebra to renchem ni si ya edie na wo Joyce adesua be na wo awanya personally obeka che oba bi a wotie we mi fanse bi kro ba no waware ana oba no waware because me gidi se wukunu we na sesa wa brabo edi afutuo edi adesua na wo wanya a wo betimi aka edi ama oba bi no so de abon bra de maka ne se wo yo ba na wo ne be ma twompo na ana se be ma walwa
force so obeye adwuma emfa wani nto be ma no so o se bibia tumi si se mede no na menji ndi se ebe tumi atome nim se ye benyi ache na ya yembrewa ana nkokorafo na nkwala no ebi baba baka ho no ha ba hwe enti no ono say no say aye what dead wife enye adwuma me say ensi into mint na fie me ye adwuma enti pe skama me na me fenton ade manua mo pen aye wache pen ma to cosmetics pen ma to nkosia pen FM enya wa wale no mu edu baby no me se bla me pe container ye container mame no koto container mame na ye pe baby this year atu na container was 17 years esi hwansa started adwuma 7 years answer wo na eba eno na me three asase ka 5 years me say ye three ebio 2 years asase wura Mr. Nombote Mr. Boy o say me me three ebio me fanhwan kwala me ton ade mfendidi da susiwo enumu na wo ye adwuma na me ye adwuma ina se de wo kan kaye ye nanka wo ye oba wo nya adwuma wo tena fie a ebusuafo mu wan kwhwe mo chiro ena watoto adano ma na nso eguso ma na amo o de bana fi wasen aba kachira ne say omo obe school fees hona de be ma wo na kanti adam fufu popen me kura adam fufu akwala wi school na mde we na ye kwaji no school ye fa ne say chire ho sa akwala no we ni mo ba ye de ye ba fu edu ho fro bi ameni bi ndo bi nhwe obi ba wow enti no say ye na say me nya adwuma me save nkakra nkakra wo me say me ton me fridge me ton me TV ton me fridge ton me TV na me ka ho toto yama na odon fo bo ame na me da akola ni ko school enti say me ni sa ejapada na kakra wo TV wo me ne fridge wo me den na me aton bi na wetin bi to ma wo ho me den na ma aton bi se me de to nam kasabe me kwetiti no wo private so sabe mu na me de akwhwa akola no nti me to nton yama ne bi ade bua no mo ko school na me adom obefi school so baba no lord for the baba oba obekọ no obedura na yama ya adom enya 8 million ni atoto kakra so fakọ ebi ni ho okọ ahweso enkohwe obi de so na ndi ya na kakra ne di o baba na Sompa FM we su ya school fees school madam no so ya menshira no bitume de 4 months o se dame eso ompamo akola no no akotua me kotua ntino so woni be mate na se wo nya adwuma mete 10 years me nya adwuma nka mintume ewo me se eye dada akora na mitume fa de epie etimi to me sha antale mtume kwa wedding mtume kwa baabia me kwa kra na manka njo se sabe se ya atu ya wonhu se bibisi na wo fem epie tume ena memba tena baabi e di agro ye we ti se wonnya adwuma da bia no me pacho me mam kakra o chena so betuma akoho bi mu dabi tuma nko na ukitamba wo de dwetreshe mo dan ya dan ebekofom pokra nsu togum nti ya de ebekofom nti obidu mu bia enfa nya atotototo fehye wadwuma na nya bi ma nkwala no wo so nya de obisa nkwala nti na obi de achew nya wo nti sede wo be nyina ye penyipa nkwala pa ma wo nti no odi ahye wadwuma odi wadwuma na ekoso etumpo nes papa sama so de metana sha mama sale baba no sama oyo sama pa oyo sama pa ofise de edu ba bia mu ya den no metumu bɔ ne din ebo mpai wow o hye no hwan miam na me fa obi so ebe ye mmoa ebo boa me ya ono sama na obo boa me o ya me fa obi so ebe boa ba wo gina ne din so bɔ mpai esre awrade kwame Peter oh and there ya din kwesi school fees da ho
Oh. And then no be market ba. Minya market. Ya tade. Wow. Minya bi to me editua. Ewo msa meje bang sika. Kakra. Person e yam personal way. Esi asa meje we me dishem ebedu week no. Na me madom. Ema wotimi tua. Tua. No kra ye honwa. Abusuafo no obi afra wa chikase bia nkula no te sey na bia de kakra na efa kotua nkula no school fees na ukunu side abusuafo no esi ye bedu ba this time no obi amfra ye mpo mi sese bia menya 20 cities Sompa FM. enti no beje ebi nsi da ofi gomu eskuma no boa one out obi amfra ye enka se bia mame Joyce anase Aboagye wa efia Aboagye be dem ba no because what they say efia Aboagye wa enti no efia Aboagye wa obi amfra enka se bia Ella anase Bless o school fees yes saying na yemo fofo bi amfra apart from me madam fofo eno na etu moboa asa obi amfra na mame nanka se owo papa no ono kura sabe je odi kura yede na odi bi amona odi kura yede nti ono no me mfa blame ma emma no so oni bi na odi adin no so kura na ayede odi ade no wanye bi kura no ta frɛ na bi sa wo hu ono so mfrɛ o say number 7 nti obi nhwe obi ba it imagine say there two we nanka wonye adwuma woni hwe ya na yana sometimes o hene re nwanwa say obi kunu anase obi yiri free mu a abusu ya ye na wie no edibe wonti obi anka bie mu ase eya na e ka se ajabi wo bo shanka se ye ne dura eye no bedu na obedi 1 week no bo shanka se baba okay eso so do wani to sankofo no so a asambeto ye be yuku na hunya adaka wonya sikampo ajabi ti ase ya ka da enti no amana me hu sa de enti no ato na say madam fo bi ana se masol bebi BBC a me say bo hye na wo hye na wo hye no kwa sanya me so yimpa no ba ya so yimpa no nkasa ampa jo ba ya mo no nkasa jo obeba ya se na obobwansa wakase so yimpa no ma ne nsukura onje ondidi na jo obedi banku bedu kokonta bedu o ma oten enti no fa hye wutrum say emma wani nkoto obi so wo hye na wo hye no so plane na fako na me di du ya no osimesi hye mbo we yi hye mbo enso ama eso lucky say me de nyame asese se wu bebe se ya ensifie ne kosi baby Mọ́borọ esifie ankese mi dem ko bia intima ko bia ampa ka mi dem fisa mo ba kyera me ya obapa nkomo no ye me dedodo yani ma me Joy so kra na etwetwe nkomo May 3 disaster
Em say ye nkɔ akyiri bebree nche bebree na me no hia wɔ afidie so no kre Fact me wura dem bia de mani age because meta ko station bebree ma mo high strong ko that's mama mo say ma sompa aha that's yeah ye bedi adwumadie bi na agi ye nsem woni me say de bia me ka say nipa ade da no ho a ompe Finenza na chini pe. Ene wo chini hwehwe. But omo a akire omo frɛ ye nyina men 40 wo mo because nkofo bebre sheda. E prepare program ye kama. Obekone na ntesa. Na ntesa. Na we de papa bi from the doctor, wo ka se nyina na e me deba na menyi ni. Enti me de me share that the code ne ma obi. Say on the omra na ye nhwe. Omra na ye nhwe. Say no kura chie no waba. But ni ba na ho so ne aye program na wi. Enti wa friend is sad bisi sabre na me say Akosua no mfolo sompa na ebre papa mu no se akwanya ne babie mu a ibetu saa na mo ne be san babie mu enti na de me no so obi a wotie me last time na wo say tie me obeteki asem ne say very serious serious ene ne ma me no peda ye di ho nkomo edi ka ye hwe yakoma ye wi a hwehwemu bi a me de da bi a me ka say binsi Ghana hada na nyankopon adom onam nask scientific eba and research clinic so bi besi no na ye bedi ho dwumadie Idi kama mesha se mfiri akoma. Ma me da bia se menya akonya se me kanipa akoma ho asem a na me wura ho kakra. Adentia. Fi se eno nko na abegya din bi o Ghana ha se na onyare na wo firim. Sansam no do ko boso pa wo sam nansen ubeti so obi afrim ma sori kra me wom. Sir. Recently a very young handsome guy. Exactly. Ye ko it say wo bemma wo gina 10 gram per life. 40 something here 41 or 42. Yeah. Ye ko ye say heart attack. Sir. You were free. And I'm say akoma wansemu a nask fo ba ya. Doctor na ne be kan say eyi asese say amani mu so. E wo hodada. E wo. Na said the work na e kwa nanim. Population na e kwa nanim na nipa ne dɔɔso no. Nipa ne dɔɔso no na ye we. Na ma menka say eno na abegya din boni bi Ghana ase na wonyare no free. Ah no wonyare. We say no mo kan. Wo say na wonyare o. Eno ka say makoma. Eno ano no. Because akumayare aboni fe ne cardiovascular disease. Edin ba akwa boni different na ehu pa silent killer. Because silent killer. Nipa bia odidi me kire say da bi osore odidi na wonum nsuo ahome mframa de ekwan ba akwa na mi no so no owa akoma problem kakra because yenu ane ne cholesterol ahemuma na hwemu nso kire say o cholesterol kosoro a possibility na probability say obenya akoma yare de ewo soro enna ye nyina ne bedi adanse say chemicals say wonuane a yedi mu nso abedoso enti ye de ye hia say ya de ye kanyina ne say enam say akoma yare betimi asiew na emo wonka ye na da ko bi ho beti bayi ni ho de na de wo konti na hwedi ekuta ne say silent killer exactly men train emma bibi nsi ansa na mo ara wosem mu kase pa ne say owo ho a me kase wo tie me ensunsu anso boni beka sans and centimeter kire say akoma ne nya adwuma yie no wo hu ba obuna ni eguso ene dog boy because obi wo ha na sa signs and symptoms here wo kan wo hu bi wo ni nipadua ba onim se akoma problem onim se na koma no ena mfomso bia ba ona sa yare bia ba ho eti we de wadawro ma waba sompa so de boy e de aniema na wo hu wo nipadua mu a anasa de de e be kire wo se bia akoma no bibi koso me da se pa mama edi kan no obi wo se mensaye tititi se entini mo sisi na moja ntimi anko ba bia wo se kwa nsancheni bi si ba bia moja ntimi nko no to be hu se wonsa no ayitititi wonan ayitititi ade ba akọ de omo kase bi anansi acheme nan anansi acheme nsa no eno so akoma problem on se akoma ne pompi moja se ntini mo sisi na moja ne ntimi nko yi ada bi akoma ne bre enti e ba sa ba bia moja ne nko yi no ubenya sunsuaso ho na ma bebre na omo nsa na omo nan na yetititi no eno ya de ba ko eye very very common enti obi ho no mo a watekam ba bia ne nasi no ensi yi enti ni bi a block
na moja ne ntimi nkwane na bonse ho no na wona etichiti o sorry ya moja ne start say furu na wona ede aba back to the normal okay enti sentini mu sisi a mpempi ne de kyere sa akoma ne ntimi nya de enye na adwuma yi de to so mienu obi ho da pressure duro so okay wa no mu nro yi sans de bi oba check ne nsa na pressure na e wo soro okay ebi wa na akoma ne nya na adwuma yi no mama men fa wa fidi kase so okay na men ka asem we e wo ya pomo de dog yeti opa mesre obi a da pressure duro so bi obekọ hospital bi no be ka chense mi wo bibiduro bi nti ja pressure duro ne nom na be ja bibiduro nom no opeso oku nipa no dog there what can I say what the pressure duro so no obi ka kire we say ja pressure duro no nom na be ja bibiduro no mu a na se nipa no pe waku opeso onya stroke no oku simple as ABC eti e kan say what the pressure duro so no mo duro all right okay no pressure no koso do pe kujai okay se ho na empenso afre doctor no sesane ma okay because pressure you need do etu ase all right edu a wono no wo dey manage pressure no okay but the point I am establish ho na say ma obi na ada we say ja pressure duro no na be ja bibiduro no okay ade be chi no anya stroke ade be chi na wo kun eno de me pese eto obi a wotie metrim okay ne mo de pese me chire mo me say sa akoma ne nya adwuma yi a da bia ma pressure so ye de etimi ekosoro okay de to so bi me so obi ho onanti kakra bi na wabre all right onanti kakra bi na wabre the last time na me can say me na me ko mo sister station back na me ka the same thing obi okwa asori dem okudi adanse adaya na kuma ne timi bogidigidi na de nwanwan se ukua da bia nso na eba na aye the 4 consecutive times da bia na kuma ne ha no etu obedi adanse se nyame adom last week de ama to beda nyame ase ye pon ya na me fe ne se nyame aye ne de awie ise ma doctors nso nya dey ento aso ma naxi for mu a omo to aso exactly okay edi mu aye ne yakoma ta bogidigidi no okay eno nso e ha adwe ense wo ha na se wakoma bogidigidi bo na jai ni nyina timi che se akoma na nya adwuma yi akoma se akoma na yare abam exactly okay fasade bu ana honam ye omre honam hyehyew okay utitimi ye gidigidi ni nyina timi che se akoma na bi wo ha la nya adwuma yi okay enti mentwen ebe bibi nsi we kra de ye wo mo a e won sunsuanso no edi nka aka se wo mpo a wonya sunsuanso bia so cheke wakoma na se wo kra na wo ho na wo se de wo kanya wuti na ye wo ya wo na pressure dro so wonya se wo hu hwe ananse nchew wakoma because mo kan de o do danger zone exactly na se wo kra na se wo hu sa sign ni bia still also be check very important okay now asem de ni okay yetie because dog na abutre da kana ne de enti asem de ni pesi yetie ne se yakoma no ne kuta ni pedua no exactly enna ne ma wo kan nipa bebre wo mu tie sompa a wo munim se wo manya sa symptoms ni bi omobu omani aguso omobu omani aguso enna bim so wo ho a bibia sa so ensi nanso no kra no wakoma no ese wo check exactly etu wo yehu se yakoma no ekuta yedi ho agora sa de ne eti wanyari o enu owu ye o ye te ya nso afrim hwe anya no enu anu ne nam ha ya anope no ne nam ha ya enu wo collapse ye kire ye hu ne ye say heart attack ye say no wo say asem de bi wo ho maye se na be ye benyini ache dog ye tie ebisi ebisi enyini che asem de ni asem ne say the doctor bi say wa commenti wa twere ECG ama we nye electricity we ye electrocardiogram the corner yem fa nkoto mpaso ne yem fa machine nso so wonsa no wonan ne yem fa sisi akoma no nhia ne yem akoma na mfa report mra na me doctor me nyina so nhwe wa unkuta 300 400 da wontimi ntwa ampa na asem de ne say wa china obi obeba bia ye nyi nisika eye free dog nya botre debi nya botre dog nya botre na koma hu nkomo ne edi no that's pa se ECG no aye de so wonsa ne wonan ne wakoma ne yehu se wakoma ne tesai no a wo ko hospital tese wantua kra 400 Ghana cedis no wo se china not scientific herba obi be yesa ECG no edi be hu na koma no se gina yie ana se nyina yie na ontua hwe na me na ka se mo se sa agro ba ufia yenhia na okwem we de eyemu 10% no enema na ye beka no 100% afa ni aka mu 10% ye bedi nkomo afa ya komo ye hu se yare esa he Ghana fo pa bibi na akokomfo no chi kwalebo bibi na dialysis no eno nso ye de bonife no liver and kidney problem
ye liver na kidneys ho aba say bebre because unim doc say unsa na no kra na kolebufu okra ka omo da dialysis su enye omo kidney problem ya wo de ho asem da bi aba eno nso ho asem de eno nso ne say on say ehwehwemu eye wo kidney so edoso pa yo ba ko eye koma boni fe ne kidney function test enye no na ye beye de boni fe abdominal scan scan do ko to bed so na sonographer no scan internal organs no eye liver or kidneys or pancreas or gallbladder ne or spleen ne de ke ka ho nyina eno ne ye de be say kidney no enso bi abeginam stones bi abam infection bi abam eno ne ye ka ho ase eno liver gina eno nso se doctor bi twere ma na nkuta 200 de kwa wontimi nye nyame adom wa kine no nso ye free Minyangi sema kacho isa fina medru 20%. Ene wonko bia. Ye besa de bonifen gynecological or pelvic scan. Ene de show oba awudiem. Ai made hia e pa. Na se oba bia wo o fense wonyinse mpe bebre fense wa ware mpe bebre awo ne ma e de be checke. Obi nso bewura ware opeso ohun se ne nuema sisiye eno nso ye be checke e de ama no. Saa nso na wo fibroid e bia wo variances e bia wo yi ni nyina ne be dey ye be checke ne ya hwe edi ama eno nso nyankopon adom obi oba betwa pelvic scan ne nyina no eno nso eye free e wa bra ontua sika bia na ye hye no nso se e mana sebi ne be mehia na ye nsuo na asaba abonten pain ni de ka ho ne infection ahodo ri nyina no ye ntra se ye behwe na enuema atimi aye kama edi ama ye enti oba be ye pelvic scan eno nso ye ntua sika eno nso che ye ntua sika emema how pounds ye prostate amema problem eno se be ye prostate scan eno nso ye ntua prostate na no aja special prosecutor so no be boss so kisi aja be ka se obi a wo hwehwe no ono wo prostate we nka dipe wo ha e ka no an se kachina nax scientific herbal researching go duru ho e ti o chance wo be prostate scan eno so for free na dog as a free no emu obedudu obi she chire unu se fans na me yin obi she mechi obi bo mi chidom enti me kan me de America what I say to be honest mami fa de di kama me mo nask scientific herbal mamini ka mama baso e said de mu ye mu jinkwa mu save lives enti obi kura bo mu chidom no kura na because obi wo kura obi bo ni chidom ko be first canada exactly ba say doctor na ne wo ne wo dom one next scientific research mu de mu simu mfa sika ne ntwamanu na emom no mu be jinkwa ama obi a wo heart ye be hese wakoma na gina yi na se nyina yi eye prostate oba gynecology kidney wo lungs se bibia ye yi no exactly Mọ́borọ Asem mo nsema Doc, who they can send them because they say 50%. After 50%. 50% ya Canada. Mojam ene Johnson mu hwehwemu. Okay. Mojam mu hwehwemu no, obi a open a one trade tests ahodo we. Very important. Ni nyina ebe hwe. Okay. Ye di kan dia ne hu infection bia ne din hu pa yare odi bansu hu abone fe no Helicobacter pylori aye kan H pylori yare otade ba pa ye ulcer ene ne be check ye be infection bia abone fe no Salmonella typhi ono so yare odi ba ye typhoid wow ne asa hwe malaria parasite ene so ye be ye be hwe blood group ye be check ye sugar ye be hwe hepatitis B ye mo ana mo say liver no ne asa nso ahwe syphilis ya asa nso ahwe test ahudo bebre o mo jam ne asa nso ye junso mu hwehwemu ahodo eno si e free se asamna and e kira na se sompa dwuma efo nyina me mu nyina se me chemu saso exactly dog unim memo ato ankomo no su but obi okra wotekam ebi ot taxi trotro obesi can location no never number ni to dwane ento anko ansa na nipa na sibi obi wa obi esese obi ona ma woshi obesi what's the doctor is so nka ba bia e bi ko asema wo kan taxi wo kan e mo de Mr. Nask scientific herbal mo he modalities net say number ben who did tuja na nkrofo ekina adwumafo nyina obi ansake employees ni nyina no momra wada on matche kwan edi kan your branches miensa oba enkran hade a your taifa mo taifa ye ben mo we see what Davi bookshop also we call Fairview guest house and the guest house ne bo ho Spinters also be see
Rainbow Supermarket. Okay. Behind Rainbow Computers. Okay. Kumasi ye ahenema kokobin. Okay. Ye Obuasi Road no so. Mutra Santasa na ba kokobin station wa. Okay. Nemu ade ba kwa mesiri ni number na me di betuja no. Obeje special code. Okay. Enam say en ochina ne Friday na yedi dwumadi nti obehwe yebehwe nipa 300 nti wo beboa ye wa wagi code no fa invite nipa 10 mai we di adwuma na yede ma ho okay fama nipa 10 no mo so mra okay nti o ba hwehwemu ne de odomfo bi afa ho ka wontua 50 pesos kura hwehwemu a test am be ni na no hwehwe ho ne se hospital ne de enam se wo se run hospital nti wo beje wo card na wo beje 50 cedis oji card 50 cedis na wotua consultation fee 50 cedis and 50 cedis we ehwemu aka ni nyina e free nemu so obi pese ohun se ehwemu we send sisombo fa so wo twetwe test ni nyina na wo call laboratory na so ko ba bia so kubisa ho ka tete ho 15 million and they are so about 1,500 Ghana cedis. Okay. Na value ni the same. The same. Okay. It the ambassador me chere say 15 million obi afa ho ka. So betina fie na o me ya. Well, Nancy, at the end of the same, Kawusa test your boss, akoma dear, liver, kidneys, blood, ma dear, and syphilis, and Kawu hospital, and Kawa Moka, and 1,500 Ghana cedis. 15 million. But I know obiet sharing in amount. It would the say, Uba no card 50 cedis. Na consultation 50 cedis. And one no test. Doctor, so ya na on 12 ruby and your fee. Yen yes, Mumay, and yet on them, I mean, Casim. Obi wo ho a osise sa program we just because obi tua obi shi sika we yagu de ko obefa so ono nso be ma woduro ama wanu mama ono nso sika na be shi no obeje ye de say enye force si ehun yare a opa na beto duro opa obi anu ni asem so na oyare so po yare ya obi nu asem but what I say yare nso ni wa ya che ko abefa so obedidi ye pese ye che say ye mfa bonkum nye ye mfa ni fanya den ye mfa bonkum mfa ma ne mfa ni fanya den enye sa na pese ye che enti number obefre no waje special code na say number wo de beto dwai say wo fra na waje special code sir wo betimi so the code na mani pattern say the be ni padodo a ye hwe o china ne na de chi ne betimi aba na say maami anasa papa na wuti a wunya gi a wo ma 5 no wutimi de sa code ni man kwada ni nyina say me amewo sompa hei magi a code no betimi de mama dwuma e fo nyina ni pa be 10 no mo de aba ni ba ne de an say obetua ne card 50 na consultation 50 na say 100 cedis pe na wo hia tetra wo ba na scientific test ni nyina so pese wo to aduro dia wo yare na be che do se woto eno nso enye wo hye eno nso so gina wo hawo so opa wo nto aduro o ye wo test ni we na age results na ukọ opa wo kọ na mom se wo hu yare na pese woto aduro dia ene eda wa bam exactly na mom se obi hu ni yare na woto aduro a ne fa ne se obi ba the typhoid no woto aduro ense se ye ho ne se so no odo no wi a wo sa be check se yare ne kọ enso be check e free wow no ye omo e beto aduro no this guy ense se ye ho ma wo na se woto aduro na ukọ we are me fan say ye share ye hu say wo ulcer ya ma waduro wo ko ye no wakono ma wie wo ba test na wo be ya hwese e wo ho a ana se ni ho no so untua aka dog me so che nask no ka location na ka number no Thursday ni Friday mo ye no china Taifa Spinters ene kumasi ahenema kokko mo ye na china na ye no any Friday ma te say Friday holiday medinka aka say ma call stations bebre even ni pa 300 the Friday ni dey metimi a confirm say ni pa bebre the Sompa ho asem china no abantem na wabantem ya Friday nipa no be do so do want me am wa china Friday nso ye dey number of Friday code no ye 0244 120269 0244 120269 when the number of friend wa special code dog sa boss bi ye dey ato mu am share wo Facebook live no umbeba be share time with the next scientific herbal and research clinic Dr. Clementina ne ka say numbers ni gu ho eti dog sa boss wo ban so obetimi aba be capture obetimi aba be copy wo ho eti bia wo bono no anya wo de akire kwa wotimi be share Facebook na wo benya number no waje special code dog fa number ni tudwa enti number na ba ko e kan we 0243 307276 unfortunately sa number na wo benchen
timi nkasa nwie na wo freso a ye ntimi no ni nkomo enti eno no betwera to ho waji u code of 44 de so awie no wo nkomo fufuro bi ana wa frɛ na me ne wadi number abefra ji u code pa de no ye 0244 120269 yanko biem number na obefra ji u code no 120269 afi number abetwera to ho waji u code ya betimi afrɛ mo so ne 0243 307276 0243 307276 penifo kan se mo se asempa etia so woni bre asempa etia nyina ne se hwehwemu papa ankoso a ayaresa enkoso because dog the mamu project ya mu ye hia mebo naxefo abaso ne se obi wo ho ana onim ne yare mpo yare ha no ba wo kona wo koye test no ebe mo say any say de we symptoms na me hu no say bia ulcer say bia syphilis say bia makoma no na kire say yare bia bam e bia kidney problem bi na menya liver problem bi enti say we wan fa konya no so anko ochena na wan kwa ye test in 10 mo say we de enyi obi na kumachi wo koye test wo bia fa ho ka wo koye laboratory test wo bia fa ho ka wo dia ne say wo be card 50 cedis na wo dia ne say consultation 50 cedis eti wo de 100 cedis eco exchange ehu yare e hawo e bia nka wo betua be 1500 to 2000 Ghana cedis wo bia fa ni nyina eti ko ye free laboratory ebi me na kan say we say so bi kra ka say je aduane se wa no pipiripi ma na onye o because yare papa and o de mo to dem be say me chenya ne say ehwehwemu papa ma ayaresa so ma no kura nso e wo ne se enye doctor bi na ne team odin ntina ye ko wo mani ma omo me yenkoye sa test we mba no kura ho ne se ohwe wo ho a wo de to no ne se tere ne kura woni e de no be ka se kutwa scan e ECG ne de keka this is the opportunity aba baby bia for free na atimi aboa wo de me de me ka sa nyine kwa we ne ye wo taifa ubesi wo davi no se taifa ubesi wo davi bookshop na wa fu medina na e be de ubesi wo taifa station wo do see ya also Fairview Guest House. Fairview Guest House and a bong. Sprinters Rainbow Supermarket. All right. Behind Rainbow Computers, why they will come and see a Hinama Commerce Station Home. It didn't mean saying I'm yes, I feel about it. Or Chinane Fiada. Exactly. Okay. All right. The number me try to 0244 120269. Okay. 0244 120269. After the try to 0243 307276 eno ye me ame number afra me no be din komo so 0243 307276 mame me da ne wadwuma fo nyina yenso ye da se we ye ni NASC Scientific Herbal and Research Clinic ochina ni efiada de mesrew ma me ni papa mun sesa nkoda ni nyina mun sesa busuafo ni nyina na mun ko taifa ha ya nasa spinters anasa henema kokoben na mun ko yo free laboratory tests dia oyina irese ni echina no ese me ma ne Patrick ne munyina boko apam munyina o ka se wo muna se wo nya bo ni din no Jeremiah munyina moko NASC Scientific Herbal and Research Clinic na moko ye free laboratory test no na Professor Bochi se echina kwa wo beba wie ntu betimi aka no pa no we su de wo taifa he ya be wo kwa se ECG a free taifa wo he ya etinya de na wakwa ye free laboratory test no anke betimi cost more than 1500 Ghana cedis to 2000 but ye yama free etu dia na consultation fee woje card 50 cedis consultation fee 50 cedis no etukuta 100 cedis no ye free laboratory test we de mame mra menua ba so bapa sese obi bebu sase wo ho te sei wo hye wo mu se ye kai June 3 bia na areho dia hye ba sese ubetimi akase onkomo na edentina omuziga menka ncho se echina gise sa na otoa so ba gise mibusa na so echina so betimi aba nti de ye preko da chini asa de na ba bra time so na me fa bra 10 minutes pe
remember 5 minutes per home. Enti Joyce, mami musa wadaroma. Say one they say one nkwala mienu wo ho. Wo kunu efri mu fini 10 years no. Wa ware biem. Na obe ware biem. Wasre yo. Nyame pa obie kwan no a. But 10 years dey why ade o. Wo nware bie. Wo kunu nti dona na wo dona nti na 10 years ni still na o ma be ma bi me share ho na. And I would enjoy the whole dear reward near didn't here because actually, because 10 years they why are dear, Obi and Obi TA Nanqualano school fees near the opposite of boy because we a single mother. Unqua for one number for woman number 2 Jamami. Na Obia Wawakuma pa. Say opposite what tower she won't say did 10 years dear. Nanso June 3 the Afibia kai. Fa wo number ni tuja na metiefo mutie ne ketwa bi ensa kakra bi kro mo fa mo na ketwa na wo ho no eya na wo de atua ne school fees enti ka wo number kire pacho brani mu kakra ma me 0246 56 7934 okay 0246 can it 3 times no be infama me 0246 56 7934 0246 56 7934 Mate medase edi enda so ne ye Joyce Okran Yeni ye maame Joyce Okran atwetwe nkomo wo Mọ́borọ Asem ye obi asem so awrawosem eto no 10 years ago ebra na ne kunu ye adwuma e wo circle I no go filling station where eja to mu e ma ne kunu hyehye ye wu ya eja ne nkoda mienu ene wa beka ne story a hye ye nkran wose wo de to oba bia nim say ye adwuma because ka ne kunu free mu na nko onye adwuma nko ba ye mobo pa na adwuma na akora nkoda no eti won susu ye hye nkran say on the footway ene ne story fa hye hu nkran ono aba besie timi agina ahye nkoda na menne aka afi ba ku bewie school watimi ya wusu betimi aye Joyce timi ya wo betimi aye eti ye nyina nso ye mo na ba bia boduru ne ye mpia no because say akoda yi wo wi aso obekọ university ana obekọ tertiary institution bi enti wode ne number tuja ye nyina ye mpia Joyce na wontimi hye nkoda na mi fine ire say Mọ́borọ Asem ye wontuma bi a eye kurani de oba ha ye becha wontuma ye fentuma nsa wo yi na efe papa wo wi ane ya sa the secure sanitary part aka no ho ebi so omuso ka ho na edi mu eti fama no na yemfa secure sanitary pad nso nka ho na yemfa enti your presentation ma me anti oba we ya se Mọ́borọ Asem Holland ntoma kama ai papa bi enegu ha no so we nya atoro da bi free Holland straight up the buy ya se ukunu tiase a ka afi so enda ya obetontoma mo eno ntini mfie dunie no fa ne se ya afi baako Mọ́borọ Asem am ya Akosua gunhira o se yemfa so na yemfa ma ene so mpa nyina ya nyame ya adma bro nyen wo de afadwedwa me ye be hya da pa bibia ade be design na ye kama na de fra wo kakra de akpam ka chire nso ntoma no ade design na etwa so na ya sanso e de secure sanitary pad nso aka ho wonya no menopause die na wo de atwetwa wo ho eti obapa yenso so ye da sipa enti we de yani ye maame Joyce Okran etwetwe nkomo ntimo ohene ye de si ha na ye de atiefo as na ne number no wo de tudwa no sa boso emame na won sanka ne tew na mobile money na ye kan Mọ́borọ Asem so de oba enye ye wa hanko na ye boa pese atiefo mu nyina mo so mo boa ye na ye boa obi obaba na onye nidaso so oba asompa so no anya bia ye atiefo mo so mo hu ne mobo ne tisafa ne mobile money number no ye Joyce Okran safa tudwa ma ye pacho 0246 56 79 34 0246 56 7934 0246 56 79 34 edi ebeba no eye Joyce Okran mame okay me da si bebre nti we de ye de wo besia na ya da wasepa se ene wo besra ye kire yi esese etwetwe nkomo pie ma ye besa to nsa afro ye da si
Atiefo ha na yɛde Mọ́borọ Asem yɛ obi asɛm no ebesie. Me sorry su na Professor Aboagye de for God and country eba. Ɛna ya fa ne brɛ kakra. Yɛ ne NASC scientific for etwehwe nkɔmɔ. Eti NASC scientific research ɛkyina mo nkɔ Taifa. Mo a spenters mo nkɔ Kumase ahenema kɔkɔben. Number no nso wɔde tudwa. Eti mo mɔmɔden sɛ number no nso mo bɛfrɛ na wɔgye with special code. Na wɔgye special code no a wɔn nso so ɛkyina wakɔ ne ayɛ wo laboratory test for free na ɛtimi aboa wo. Aha yɛ Sompa 106.5 FM Accra. Yɛfrɛ me Akosua Aboagye betimi afrɛ me Akosua nhyira. Na me sorry su sɛ de me kan no na Professor Aboagye eba. Meda ohene yire ase sanso ɛna meda me producers nyinaa. Yɛn nyinaa yɛka wo Jeremiah Simpson. Ɛna afei nso so apam ɔmo nyinaa ka ho na di mu na social media no nso. Ɛnɛ systematic wɔne wɔ guesting ɛtena akyire ɛbɔ adwuma kama paa. Nyame yɛ adom ɔkyerɛ yɛbɛsa ahyia ɛwɔ Mọ́borọ Asem yɛ obi asɛm so. Yɛda mu nyinaa ase.